Nshuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu makuru yacu y'iki gitondo. Tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba. Turagaruka ejo ku ntambara yabereye ahitwa Sange hagati ya basirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo ari FARDC ndetse na Wazalendo. Umwe mu baturage basange we uko yatangarije itangazamakuru yavuze ko ejo ibi byatangiye mu masaha ya nimugoroba, masaha y'umugoroba, ubwo umwe mu basirikare ngo wari uri ku musozi witwa Kimpeko, umusozi banza witwa Kimpeko. Uyu musozi ku bantu bawuzi neza harari famu ya Joseph Kabila Kabange aho yakoreraga imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Hanyuma umusirikare wari uhari, kuko hari imbunda nini FARDC yari yarahashinze, iyi mbunda nini niyo yakoreshwaga kugira ngo irase pozisiyo za M23 zari ziri Luvungi. Hanyuma rero ngo uyu musirikare ejo mu kurasa yibesha arasa kuri pozisiyo y'abarundi, y'abasirikare b'u Burundi bari muri centre ya Sange. None amaze kubarasa hapfuye abantu benshi, ku buryo kugeza magingo ayangaya amakuru dukurura nuko hapfuye abantu barenga 37, abandi 26 barakomereka. Noneho aho ngaho niho imirwano yatangiriye, hatangira imirwano. Abasirikare b'u Burundi batangira kurasana n'abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo. Hanyuma ayandi makuru akavuga ko hari abasirikare ba FARDC ngo ejo hari abasirikare ba FARDC ejo bashatse kujya Uvira, ngo noneho bageze kuri bariyeri yari risange. Bamwe mu basirikare bandi ba FARDC bafatanyije na Wazalendo bababuza kwambuka bagiye Uvira. Bababuje kwambuka bagiye Uvira kuko mu gisirikare cya FARDC harimo bamwe baba bashigikiye Wazalendo, hari n'abandi baba batabashigikiye. Bababuje kwambuka ngo bakomeze Uvira, hatangira rero kurasana hagati yabo ba FARDC bari bashinze barriere aho ngaho, kimwe na Wazalendo bari kurasa abandi basirikare ba FARDC. Iyi nindi nayo version ya Radio Maendeleo nkuko ibitangaza. Hanyuma aho ngaho n'imirwano yatangiriye, bararwana kugeza mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki 8 mu gicuku cy'uyu munsi ku itariki 8, ku buryo imirambo kugeza ubu ngubu tuvugana iracyarambaraye muri site ya Sange, aho abaturage bavuze ko bagerageje gutabaza CSR ize ibafashe gushingura, ariko kubera imirwano ikiri kuhumvikana ubu ngubu M23 icungiye hafi aho ngaho, igose imisozi iri hafi aho ngaho, ariko amakuru avuga ko n'ubundi ni Wazalendo bafatanyije na FARDC n'ikindi gice cya FARDC bakirimo kurwana kugeza ubu ngubu. Ibi rero byatumye abasirikare b'u Burundi bashaka kuva muri Kongo. Kuko umuturage umwe aho ngaho Sange wasobanura uko byagenze, yavuze ko ejo mu masaha y'ijoro haje kamyo 5 zivuye i Burundi ziza zitunda abasirikare bose b'abarundi bari aho ngaho Sange no mu duce duturanye na Sange, ndetse n'ibiryo byose bakoreshaga n'ibikoresho bakoreshaga barabitunda baragenda. Mu by'ukuri bo bari bafite igitekerezo cyo kugenda
bisubirire iwabo mu Burundi. Ariko amakuru akavuga ko bageze Luberizi, babanira hano Luberizi. Hano Luberizi muribuka ko hari ikigo cya gisirikare, iki ni ikigo gikomeye kuva ku gihe cya Mobutu. Hano habaga ikigo cya gisirikare gikomeye, kuko intambara zose Mobutu yarwanye nazo, yaba Sikrame yaba Mulele n'ubundi, izi ntambara zose zatangiriraga hano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero hari ikigo cya gisirikare gikomeye cyamufashaga gusunika iyo mitwe yashaka kurwanya Mobutu, yaba Sikrame yaba Mulele yaba ndetse na Laurent Desire Kabila. Murabizi ko nawe yakunze gutera cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Noneho birashoboka ko aba basirikare baje guhabwa amabwiriza aturutse i Burundi ababuza gutaha kugira ngo bagume bafashe FARDC. Ubu ngubu bakaba bari mu kigo cya gisirikare cya Luberizi, niyo abo basirikare bari, na za kamyo 5 niyo zikiri kugeza ubu ngubu. Aba 26 bakomeretse, biravugwa ko 20 muri bo bamaze kumererwa neza, bakaba basohotse ibitaro. Ariko gusa ngo aho ngaho kubera abaforomo bose n'abaganga bari muri greve kubera kudahembwa, ariko ngo umwe mu baforomo niyo witanze kugira ngo aze avure abangaba bari bakomeretse. Nk'uko nababwiraga, Sange haracyarimo kumvikana imbunda ziremereye n'izoroshe, cyane cyane ziri kumvikana mu gace kitwa Kabunambo na Ndiba, niho ari kumvikana urusaku rw'ibibombe kimwe n'izindi mbunda ziremereye cyane cyane. Kugeza ubu ngubu haracyari umutekano nturagaruka wose mu ibi bice bya Plaine ya Rusizi, ahitwa Luvungi, Luberizi, Sange na Bwegera na Kabunambo muri teritwari ya Uvira. Kugeza ubu ngubu ibintu ntibiramera neza cyane, ariko cyane cyane aho Sange niho imirwano iri kubera. Hanyuma ku yandi makuru n'ubundi yerekeye iyi mirwano, nuko kugeza ubu ngubu hari amakuru avuga ko Kabunambo yamaze gufatwa na AFC 23. Hano ni ku muhanda werekeza Uvira, aho hamaze gufatwa na M23, nk'uko bamwe mu banyamakuru b'abakongomani bari kubona amakuru aturuka muri aka gace bakomeje kubitangaza. Turakomeza kubakurikiranira aya makuru, tuze kubabwira uko biza kuba bimeze mu masaha make ari imbere. Ariko mu by'ukuri aya niyo makuru umuntu yaba ababwiye mu biri kubera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Plaine de Ruzizi bagana i Buvira. Murakoze, Imana ibarinde.